Kif fl-ewwel ta' Settembru bdiet is-sena meteoroloġika l-ġdida bl-ewwel ħalbit tax-xita u tkarwit tar-rad. Fl-ewwel 9 xhur tas-sena kellna xhur iżjed imxarbin mis-snin ta' qabel filwaqt li kellna xhur li fihom laqqas niżlet qatra waħda tax-xita. Novembru tal-2022 u frar tal-2023 kienu l-aktar xhur li produġġew xita matul l-aħħar 12-il xahar, hekk kif Novembru produċa aktar minn 150 mm tax-xita, filwaqt li frar ipproduċa kważi 182 mm tax-xita. Frar kien l-aktar xahar li produċa xita matul l-aħħar sena u kien anke wieħed mill-aktar xhur imxarba meta mqabbel mal-ammonti tax-xita mkejlin matul l-istess xahar fi snin differenti. L-aktar jiem li fihom niżlet ix-xita kienu dawk ta' bejn it-8 u l-11 ta' frar, meta l-maltempa ta' Helios laqtet il-Gżejjer Maltin u ġabet magħha temp instabbli u anke riħ qawwi li f'xi ħinijiet laħħaq qawwa ta' 49 knot. Għall-kuntrarju ta' frar Marzu produċa biss 3 mm xita. Fis-sajf esperjenzajna wkoll maltem bir-rat li ġabet magħha 1.6 mm xita fi 5 jum ta' Ġunju. It-tliet xhur li jimmarkaw is-sajf meteoroloġiku kollha kienu aktar xotti min-norma, blu li jkun l-uniku xahar li baqa' niexef qoxqox. Intant bi kważi 545 mm xita mkejla bejn Settembru 2022 u Awwissu 2023. Din is-sena kienet it-tieni sena konsekuttiva li produġiet aktar xita min-norma klimatika.